Kubli pigi viewers, awak tip pila yai up kemang nak benca ke video kumno bangan kai pi ban apply nak benca kita gi post jong ka Meghalaya cooperative banks di hakani ke video ngan hikai no ep kumno pin apply nam ta kita gi post jong ka multitasking staff hapo jong ka department jong ka Meghalaya cooperative apex bank di sumha ban type na po Google search jong pi cooperative banks recruitment để tăng sự tại công ty của một cái là one year share cái page vậy thì click untuk penuan hàng này Meghalaya Cooperative Apex Bank để din berpila share ya cái page sumhaban click hàng này để kan làm phi share cái page để sumhaban jet hàng này ki vacancy beper để nam ta jung phi ki ba apply nam ta ka post multitasking staff sumhaban click kani ka ba khadudu mo kani ka point ka ba khadudu they click hang ne but click here for details they pinsa download ya ka tu ka notification they hadin ba pila de ban download ya ka notification they nga open no ya ka notification they scroll down ya ka ni ka notification pinsa lab ya ka link ka ba pia ban apply page hang ne ha ba kudu new yang ne ba to apply click here they click bait nang ne mo di saya simpan shwa bangan ya syakmat kumno bangan penipi hakbe di bat ka application subha lada pidang dei ki bat mai haka video bat channel ki jonga subha bapin ya share like but subscribe na ko benta ki we pade ki information la ne ki khobor haka be dei bat ki khobor like kam te tomta ngin ya open no la ne ngin ya tap no hang ne bato to apply click here te click auto te kan lami pi check ne ka page the din ba phila lap ha ka page pin yu e hang ni bato multitasking staff from 27 to 15 of January 2025 nagta bank assistant man nagta accountant te namta chung pi ki multitasking staff click hang ni bato apply here te kan lami pi check ne ka page te din ba phila yo ye ka page subha band ai lada phila de ban login lani pila de ban create account subha ban login by direct subha ban bu ya mobile number lani email address ba phi register hakabor ba phi create account kumjuru ya password tin nakata kada ong phi tho ba ya mobile number lani email address jongpi bat kumjuru password hai notebook nama pin kan mau pin login biang sa chisin lani arsin laisin kat ka kapor ka ba phi kwa te ngasobha ban pentip shipi ki viewers kidon ki ba comments nga bali ka tho be kapan be ya ka email na mario le se phi bakla te nagata ka daw ngong subha ban tho ba ani copy ba ya ki ni artli nang be phina ban login te ngan te ngan create account mai na mang pat register hangne te namta ki candidates ki ba register thomai subha ban click hangne ba tho create account sign in Subaban pendam yang ni ki full details mo hello candidates full name as per certificate so wan number klai ka teng chung phi email address u chung phi ba people don commit na bat sngi atau mobile number chung phi password so baban top how you password but confirm password hadin ba phila adap ban fill up dan pendam ikini so baban le dan ban click hang ne ba create account itu metang ini pendam no ya kan ni mo Teto parlog baro lane ki viewers kiba page ya gane video te mane ngala pun EP kumtu kumno bo pin create account but kan sa send EP ya u verification link te yo let's say pin song balai un pha verify EP ya ka email but poi re hapo ka email address chung pi te phya ban up la kumno khatsan ar pro lane shitang kanta yo le se mo te ngaru hangne ke simpor la kumno shitang kanta ban poi ne u verification link ke hadin be pila yo ban ban click ya uni link te sape lungba u email address u ba phi register ban un support uni link page pin page na ka email address te pin click ang tu ba tho Meghalaya cooperative apec bank ten lam ye phi kumni page te hang ne pin yo e ba tho hang ne click to verify tidin kata sa click hang ne ba tho click to verify
ban verify ya email address jong phi jedin bu phila dep ban click hang to but click to verify kalami phi shagani ka page jedin kata sa login te phila de verify te now pinuyang te bato mail verification completed. Please log in to click te ngin log in no menta mo ngin phayang shak to ko page te nga biang menta shak to ko page jong Meghalaya Cooperative Apex Bank klik hang ni din ba pila de ban klik hang tu kalam biang fi shak ni ko page te klik hang ni bato click here for detail advertisement nang ta click to apply apply here tangin verify no menta in verify no hantu ya oh itu guna menta kalalong no din bala deb ban untuk klik yang sai sin ma te yo le sip yung kamwan te klik yang sai sin te page kalawan menta untuk biodata registration is apply no menta pendam no igi details chung pi personal details job description apply for nam ta ka post yu pi ko ban apply ni is klik hante arrow ta first name last name kuntu tete kalawan lupa gender dengan su klik untuk gender ke communication address ke pendapat address jong pi kata ka bdai jong ka shnong jong pi mo ke pendap hagi ni berkhoi nang ta country select country to India district select district jong pi itu email ada don lupa nang ta language ingin pe itu language you lada don khasi ingin klik dah khasi mo yang tu klik dah khasi okay te nang ta ingin klik biang but English ya legal biang the any info other information you wish to submit te lada pindon kamsu melele te menta ingin post apply for menta pe bank assistant com cashier pendap yang nanti middle name date of birth category DU schedule tribe click into schedule tribe nanti state pin code mobile number to ladon lupa but skill nada don skill test apply itu nipe skill you computer skill accounting skill driving skill HI skill accountant com head cashier test pendap untuk skill kijong pi din ba pila de mong tu sa click ni beto next din ba pila de load ban pendap ikitu ki details lane personal detail kijong pi je pila ban click hang tu beto next te kan lam yang pi shakan ni ka page yang tang te ki to biodata registration ti biha ban pendam yang ki certificate kijong pi te ngin pe yang ni ngin pe yang te ka certificate ayu te pila ban page hang ni ka class ayu ko ba pila pendep te sa click hang ni la da pila pass class 8 kedon hang ni 5 10 12 MSc BSc terter kini ma nang tadin ba pila de ban ram tu school certificate te pihak ban pendam tu certificate ayu pi de ban pendam au pi la yo
nang ta subject hang ni phi sim subject ayu percentage hang ni phi ban pandap nang ta phi hab ru lada phi don percentage ru phi hab ban khen hi nang ta sa divide da ka total number of subject nang ta both lani university but ka passing years te din ba pila dep hang ni nang ta phi hab ru ban at hang ni at academic qualification lada phi dang don kindly add from the minimum qualification certificate as per advertise, and you may also add multiple educational qualification te lada phi dang kwa ban at su secure pada ki qualification hang ni te phila ban at hang ni ma te click hang tu fill all the field with the mark to din ma phila dep hang tu se click yang next hang tu mo te tangkum tu hi ya ka ba menta ting hadin ba pila de bang tu kan lami fi share ka experience details hadin kata document detail hadin payment detail te to menta ngin ya pendap ya te hadin ba pila de ban pendap ya ketika academic qualification sa click next kan lami fi share ni ke page kemudian jong experience detail nang ta pila ban pendap hang ni ki experience gi jong fi organization name, type of organization ka pila dep ka experience ayu tisa pendap hang ni nangta address na ap pendap kita ki experience ki jong phi nangta ka post hai ki ka pila pendap reason for living ki bali phi no ya kita ki experience nangta organization pun ki pila ban bu hang ni ki organization ka date te dabik hang tu itu mentangin ya pendap hang ni te hadin ba pila de ban pendap ya ki experience ki jong phi te sa click next kan lam yang phi sha ni ke page peng tu ngan panrit te hang ni phin ha ban upload ya ki documents ki jong phi te ban upload ya ki documents ki jong phi phi ha ban shina ba ka size jong ka documents ki jong phi kam de ban tam ya ka 1 megabyte mo phi ha ban shina file types only pdf te phi ha ban shina ha ka pdf types te sa upload hang ni te din ba pila de ban upload pade sa click next kan lam no efisha ka payment detail tangkum tahi te hadin ba lam sha ka payment detail ru ya ban ai lani pya ban siu ya ka application fees da ka ba use da ka online payment te din ba pila de ban siu te phi sala ban yo ya application form ka ba pila de ban siu but sa print ya kata ka application form ke jong phi but yo let's say phi don come ha ko ba phi le ban tho ya ke exam te sara ya ka ni ka application form tangkum tahi bupin upload dan ne bupin online ya ka ni ka vacancies ka bade ha po ka Meghalaya cooperative apex bank te tangkatahi ya ka ba menta anong ipi kublai shubun hak ba de bat kani ka video ko jonga ka bangal ai kai pi kumno pin apply na ka benta kite ki post te tangkatahi sa simpat kublai ya barok khoi lada phidang dei ki bathuma ya ka video ba channel jonga wanum klet ben ya share like ba subscribe na ka benta ki we pa de ki kubon ban lada phidang do nei hak we de bat ka information lani kumno ban apply ya ketik post somba ban bu ya kita ki comments ki jongpi hapo ki comment box section kita katahi kulai shibun kulai shia jarungu le bha nak benta ketik post kulai shibun